Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Bitunguranye Minisitiri w'Intebe wa Tanzania yatangaje ko mu matora y'abadepite uyu mwaka mu kwezi kwa 10 atazongera kwiyamamaza guhagararira Akarere ka Ruangwa mu nteko ishinga amategeko y'igihugu. Ibisobanuye ko navuye kuri uyu mwanya imanda nirangira. Ibinyamakuru bya Tanzania nka Decanzo byavuze ko Bwana Majaliwa umaze imyaka 10 kuri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe tariki 23 ukwezi gushize yabwiye abaturage ba Ruangwa uko ziyamamaza kongera kubahagararira mu nteko ishinga amategeko, ariko tariki 2 ukwezi kwa 7 ugaruka babwira ko abayisubiyeho atagishaka kuba umudepite ndetse na Minisitiri w'Intebe. Gutungurana ko hateye benshi kwibaza cyane ko Bwana Majaliwa yari amaze imyaka 15 gusa ari umudepite uhagararira Karere. Iki kinyamakuru kivuga ko babwiye ko yabikoranye umutima mwiza ndetse ahamya ko Imana ariyo yabishatse ko muri uyu mwanya abaturage kabakuriramo bagashaka abandi bazabahagarira neza cyangwa se bakanamurusha. Amakuru yavuze ko haba hari akaboko katagaragara kaba kashubije inyuma Minisitiri w'Intebe Majaliwa, kuko mu bigaragara ngo nta kintu na kimwe yigeze akora kigaragaza ko atashakaga ubutegetsi. Majaliwa wagizwe Minisitiri w'Intebe na Magufuli, aho apfiriye Samia wamusimbuye ntiyamukuyeho, bivuze ko igihe ishyaka CM ryagira ubwiganze mu nteko ishinga amategeko Madame Samia Suluhu Hassan akaba perezida w'igihugu, nawe yaza yitiramo uwo yagira Minisitiri w'Intebe, ariko ntibizwi niba akazi ka politiki ka Bwana Majaliwa karangiriye aho ngaho. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banazwa amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yatangiye kwisuganya ngo yishyire hamwe azashyigikira umukandida umwe rukumbi uzamushyigura ku butegetsi mu matora ari umwaka utaha. Kugira amakuru aturuka muri Uganda yavuze ko ishyaka The Alliance for National Transformation rya General Mugisha Muntu na People's Front for Freedom rya Colonel Kiza Besigye yamaze gushyira umukono ku masezerano kandi ko bagitegereje abandi bashaka impinduka mu gihugu kubiyungaho. Hari amakuru yavuze ko General Mugisha Muntu yabaramagaye icyago muri Matarias Bobo Wine uwo mu ishyaka NUP ngo nawe yarashyize umukono ku masezerano ariko akabigenda mu biguru ntege, nubwo umuvugizi w'ishyaka wungirije yavuze ko ubutumire batabonye ariko ntari rarenga. Abasesengura politiki ya Uganda bavuze ko kwishyira hamwe ko barwanya ubutegetsi bwa Museveni kwakunze gukubita igihereye kuko basangaga nta murongo uhamye abishyize hamwe kumurwanya bafite. Ishyaka NUP muri ku butegetsi ryanyizwe kwishyira hamwe ryavuze ko nko guha amazi ndogobe yapfuye ushaka kwihutisha kandi yakabaye iribwa. Aya mashyaka y'opposition muri Uganda yavuze ko bishyize hamwe kuko abahanga bavuze ko ushaka kugera kuragendana n'abandi kandi ko batekiza hamwe bapfa nk'injiji iyo barwanywa n'umuntu umwe. Ishyaka riri ku butegetsi muri Uganda ryavuze ko ubusanzwe nta mufa w'igikeri ngo bazabatsindurire nk'uko basanzwe babigenza, cyane ko ngo ari abantu badahuje bishyize hamwe kandi ubundi bazarwanira mu cyitwa ihuriro wishyiriyeho. Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi niwe uzahagararira ishyaka NRM mu matora umwaka utaha, kandi rutse kuva ko noneho agarukanye imbaraga zitari zisanzwe ari nagamije kuzasigira abuzukuru igihugu kizira ruswa. Kugera ubu n'ubwo amashyaka yishyize hamwe ntiramenyekana neza amazina azahangana na Perezida Museveni w'imyaka 80 ukunze kugaragaza ko imyaka afite n'imbaraga afite bidahuye. Muri 2015 Kiza Besigye yihuje na Mbabazi woza ari Minisitiri w'Intebe ariko kwemeranya ku mukandida umwe biranga, ukwihuza kwabo kurapfa birangira badakoranye. Museveni yagiye ku butegetsi muri Uganda mu 1946 nyuma yo gutsinda urugamba rwahiritse ubutegetsi bwa Milton Obote. Ntabwo ari ubwa mbere Museveni yaragerageje amahirwe yo kubera Uganda, kuko nyuma yo guhirika Idi Amin muri 1979 mu kuboza kwa 80 habaye amatora mukuru w'igihugu muri Uganda. Na amatora Museveni yamajemo ahagarariye ishyaka rya Uganda Patriotic Movement yarayoboye iki gihe yahangaye na Milton Obote w'ishyaka Uganda People's Congress, ariko biza kurangira atsinzwe. Museveni yabogejwe muri 3% Obote agera mu 56%. Nyuma yo gutangaza ibyavuye mu matora Museveni yabyamaganiye kure, yavuze ko bakinnye n'imbaraga z'abaturage kandi bazishyura ikiguzi cyabyo. Muri Gashyantare 1981 Museveni yahise atangiza urugamba rugamije guri ku butegetsi bwa Obote byajyanye no gushinga umutwe w'ingabo NRA ufite n'ishyaka NRM. Intambara Museveni yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War cyangwa se Ruweru War yarangiye muri 1986. Hagati aho muri 1995 Tito Okello umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yaritse ubutegetsi bwa Obote anagereza kuganira na Museveni, ariko byabaye iby'ubusa kuko yakomeje urugamba. Muri Mutarama 1996 ingabo za Museveni zafashe umurwa mukuru Kampala. Tito Okello ahungira mu mahanga. Tariki ya 29 Mutarama uwo mwaka Museveni yatangaje ko ari perezida wa Uganda. Kugeza n'uyu munsi n'ubutegetsi iki gihugu byafashe imyaka 10 kugira ngo Museveni yategure amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu, bitewe hari no kuba Uganda ifite ikibazo cy'umutekano muke ikeneye gushyiraho umurongo mushya wa politiki ndetse n'itegeko nshinga. Amatora ya mbere yabaye 1996 Museveni yatsinze ku 55% nyuma yo gugika Paul Kawanga Semogorero wa Democratic Party. Uganda yongeye gutegura amatora y'umukuru w'igihugu 2001. Museveni yegukanye ku majwi 69 ayigise Dr. Kiza Besigye w'ishyaka Forum for Democratic Change, ariko wari wamaje nk'umukandida wigenga. Uyu mugabo yabonye amajwi 27%. Besigye yari umaze kuzamura izina nk'umugabo utavuga ubutegetsi bwa Uganda, yongeye guhatana na Perezida Museveni utari umukuru w'igihugu
ya 2006 ariko aza gutsindwa ku majwi 37, Museveni agira 59%. Guhangana kwa bombi kongeye kugaragara mu matora ya 2011 na 2016. Museveni yabonye amajwi 68%, Besigye agira 26%. Muri 2016 ubwo Besigye yabonye amajwi 35%, Museveni agira 36%. Abakurikiranira hafi politiki ya Uganda bagaragaza ko amatora y'umukuru w'igihugu aherutse yari injyana muntu, gukomera ko amatora kwatewe hari n'icyemezo cya Robert Kyagulanyi Nyasi Bobi Wine cyo guhatana na Perezida Museveni. Uyu mugabo wari umwe mu bakunzwe cyane bitewe n'ibigwi yari afite mu muziki, yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine. Bobi Wine yinjiye muri politiki ku mugaragaro na 17 ahatanira kuba umudepite. Yaje gutsinda amatora y'abagize inteko ishinga amategeko y'umudepite wa Karere ka Kyadondo West. Icyo gihe yiyamaje nk'umukandida wigenga, ayigika abakandida ba NRM na FDC. Nyuma yo kugira mu nteko ishinga amategeko, Bobi Wine yarwanyije politiki ya NRM yivuye inyuma, ndetse ubwo mu banze ku itegeko nshinga rivugururwa ngo Museveni yongeye kwiyamamaza nubwo byaje kurangira atabigezeho. Muri 2021 iri shyaka ryabonye imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko, ariko ntiryahirwa ku mwanya mukuru w'igihugu kuko Bobi Wine yabonye amajwi 38%, Museveni abona 58%. Icyo gihe bwa mbere kuva 2001 ntabwo Besigye yiyamamaje nyuma yo kuvuga ko yagiye yibwa inshuro nyinshi na Museveni. Nyuma y'imyaka yo guhangana muri politiki ya Uganda, benshi bahanze amaso amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri Mutarama umwaka utaha. Ku wa gatandatu tariki 28 Kamena uyu mwaka, Museveni imyaka 80 yatangaje ko azongera guhatanira kuyobora Uganda muri manda y'imyaka 5. Uwo munsi yafashe impapuro agomba kuza kugira ngo yemererwe kwiyamamaza. Yavuze ko mu ntego zarimo kuzamura ubukungu bwa Uganda bukava ku musaruro w'ibihumbi 36 z'amadolari ku mwaka ukagera kuri miliyari 500 z'amadolari mu myaka 5. Museveni yavuze ko ashimiye ishyaka rya NRM kubera ukuntu ryamubaye hafi, atereka amashimire kubera kunshyigikira bagaragaje ubwo najyaga mu bice bitandukanye by'igihugu. Nibyo byanteye imbaraga ndavuga nti reka nkomeze mperekeza abanyamuryango ba NRM, by'umwihariko abuzukuru mu yindi myaka 5 iri imbere, ubundi tuzarebe uko bizagenda. Kugeza ubu umukandida umaze gutangaza ko azahatana na Museveni Bobi Wine, ndetse byiteze ko ari uzaba ukomeye ku ruhande rw'abatavuga ubutegetsi bwa Uganda. Aya matora ategerejwe mu gihe Besigye ufatwa nk'utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni ibihe byose afunzwe akurikirana umugambi wo gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu. Ntibiramenyekana niba igihe cy'amatora kizagera yarafunguwe, gusa niyo yarekurwa byiteze ko atazongera kwiyamamaza kuko yagiye abyitangariza inshuro nyinshi. Muri Mata umwaka ushize Besigye yumvikanye avuga ati kuri njye ntabwo nemeranya n'abantu bashaka ko nzaba umukandida mu matora ari imbere. Ati nzaba nujuje imyaka 70. Yongeye kubishimangira muri Kamena uwo mwaka agaragaza ko niba bashaka umukandida umwe uziyamamaza mu matora y'umwaka utaha, ati ntabwo ndi kumwe namwe, ntabwo nizera muri ayo matora ko ashobora kuzatuma Abanyarwanda babona ubwigenge. Kugeza ubu Museveni ntabwo amahirwe yo kongera kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda agategeka imyaka irenga 40. Nasimukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Baritwa Senateri Richard Onyeyo kuhagarariye intara ya Kisii muri Sena ya Kenya yamaganye amakuru amaze iminsi atangaza ko Dr. Fred Matiang'i uwahoze ari Somambika wa Perezida Uhuru Kenyatta ku butegetsi bwe yabashaka imikoranire na Perezida William Ruto. Uyu musenateri yavuze ko Bwana Matiang'i wahoze akomeye ku butegetsi bwabanje yisunze abatavuga rumwe na leta bishaka kandi ko bikomeyeho ashaka ko William Ruto birinduka mu matora ari imbere. Ibinyamakuru bya Kenya byavuze ko Senateri Onyeyo avuga ko amaze imwe yabakwirakwizwa na Simbarate, guverineri w'intara ya Kisii, udashaka kumva abantu badashyigikiye shebuja Ruto. Bwana Matiang'i wahoze ari minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, amakuru avuga ko asigaye azenguruka isi yose ashaka ubufasha ngo azabe perezida wa Kenya mu matora ari imbere, kandi aherutse gutangaza ko yegereye abarwanya ubutegetsi ngo nawe ashaka kubukuraho. Naho mu Burundi abagabo 2 n'abagore 4 bo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bishwe urw'agashinyaguro tariki 30 mu kwezi gushize muri komine Nyabiraba muri segiteri Gasara, bikozwe n'imbonerakure zabashinjaga kuba abarozi. Amakuru avuga ko kuri uwo musozi hari hamaze iminsi havugwa impfu zidasobanutse, abantu bagakeka amarozi. Itariki 30 zimbonerakure zifata abagabo 2 n'abagore 4 basanga mu ishyaka zirabica. Ikinyamakuru SOS kivuze ko abagabo batwitswe ari bazima, abagore bicishwa inkoni zirimo amahiri kandi ngo byabaye ku manywa y'ihanga buri wese areba. Abaturage babo bavuze ko izimbonerakure zabishe zivuga ko zigamije gutanga isomo n'agasipo ku muntu wese uzongera kuroga. Amakuru yavuze ko ubutabazi bwageze butinze imbonerakure zagiye, ariko polisi yavuze ko yataye muri yombi 16. Minisitiri w'umutekano mu Burundi yemera gutanga ubutabera ku bantu bishwe by'amanzaganya. Uku kwicwa abantu bashinjwa amarozi ngo bireze mu Burundi kandi bigirwa n'uruhare na bamwe mu bategetsi mu nzego z'ibanze, kuko izo mbonerakure zica abo baturage ngo byakozwe kuri ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu murenge hari abakeka ko ari abantu baba basanganwa mu makimbirane bakicwa gutya gusa byatwikiriwe amarozi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banatwara raporo nshya y'impuguke za Loni yashinje abategetsi ba Uganda guhembera umwuka mubi w'intambara mu ntara y'Ituri bashyigikira inyeshyamba zirimo Thomas Rubanga na Colonel Innocent Kayina, buri umwe washinze umutwe wa politiki n'igisirikare bagamije kwigumura ku butegetsi bwa Kinshasa. Iyi raporo ivuga ko kuba Uganda yohereje ingabo zikarengaho zumvikanye na Kinshasa muri Ituri by'abarugu Murindi Kayina na Rubanga, uko byagaragaye ko ubufasha bukomeye buhabwa n'iki gihugu. Ziriya mpuguke ziwe n'umurigikazi Melanie de Grof zivuga ko nubwo M23 yitwaye neza ku rugamba ikirukana ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu,
muri uyu mutwe ngo harimo umwuka mubi n'amakimbirane. Intandaro y'ayo makimbirane ngo yatewe n'imyanya imwe n'imwe y'ubuyobozi yagiye ihabwa abantu batandukanye, ndetse n'itabuka rya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Kongo kuri ubu uri mu mujyi wa Goma nyuma yo kuva mu buhungiro. Ku rundi ruhande ariko leta ya Kongo isaba Loni gukora iperereza ku makuru ifite ko M23 iri gushyira abantu mu gisirikare ku ngufu, cyane cyane mu bice igenzura bya Kivu ruguru n'Epfo. Minisitiri ushinzwe uburenganzira bwa muntu w'iki gihugu yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu hari abantu barenga 300 bafashwe muri Masisi bajyanwe mu M23 yigishiriza igisirikare kandi batazwi. Yavuze ko ari ukubangamira uburenganzira bwa muntu kuko batajyanwa ku bushake bwabo. Mu makuru yo hirya no hino mabwire ko umukino w'ikipe ya Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal Diogo Jota yapfiriye mu mpanuka y'imodoka mu gace ka Zamora mu majyaruguru ya Espagne, nk'uko Guardia Civil urwego rushinzwe umutekano muri iki gihugu rwabitangaje. Umuvandimwe wa Andre Philippe nawe yapfiriye muri iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu. Imodoka ya Lamborghini ya Jota bari barimo yataye umuhanda kubera guturika ipine ubwo hariho guca ku yindi, nk'uko Guardia Civil yabitangaje. Aho imodoka yaguye yahise yafatwa n'inkongi y'umuriro, bombi nyuma byemejwe ko bapfiriyemo. Diogo Jota w'imyaka 28 yari amaze ibyumweru bibiri ashyingiranwe na Ruth Cordoso, umugore bafitanye abana 3 kandi bakundanye kuva bakiri bato. Umuvandimwe wa Andre w'imyaka 26 nawe yari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza yatangaje ko itewe agahinda n'urupfu rwa Diogo Jota nyuma yo kumenyeshwa iyo mpanuka yabereye muri Espagne. Liverpool yavuze ko muri ako kanya ntacyo yatangaza kirenzeho, isaba kuba ubuzima bwite bw'umuryango wa Diogo ndetse na Andre. Nawe ikipe ya FC Porto yatangaje ko iri mu kiriyo kubera urupfu rwa Diogo Jota na Andre Silva, bombi bazamukiye muri iyi kipe. Mu itangazo ikipe yashyize hanze ku rubuga rwa X ite mu gutungurwa n'akabaro gakomeye, twihanganije umuryango n'inshuti za Diogo Jota n'umuvandimwe wa Andre Silva nawe wabaye umukinnyi wacu mu bakiri bato. Yongeyeho ite muruhukire mu mahoro iruhande rw'ifoto y'abavandimwe bambaye imyenda ya FC Porto. Naho umushumba Diocese Gatolika ya Lubumbashi Fulgence Mutima Mugaru yategetse ifungwa rya paruwasi yaragijwe Mutagatifu François d'Assise yo mu gace ka Ruano. Musenyeri Mutima yavuze ko mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Nyakanga abajura bateye kiliziya ya Mutagatifu François d'Assise bibi ibikoresho byose byifashishwa mu misa. Yavuze ko mu byibwa harimo ibikoresho byifashishwa na padiri atura igitambo cy'Ukaristiya, by'umwihariko mu gihe asengera umugati na divayi bigahinduka umubiri n'amaraso bya Yezu. Intumwa ya Musenyeri yitwa Emmanuel Mumba yavuze ko abajura bamenye tabernakuro bakuramo izarimo zose mu musaraba wo kuri alitari, bibi bitambaro, ibitabo, ingoma, mixeri. Ati mbese muri make bibyo ibintu byose. Musenyeri Muteba yategetse ko iyi paruwasi ifunze kugeza igihe bizaba bishoboka ko hasubwa misa igamije gusana ibyangijwe. Anasaba inzego z'umutekano gutangira iperereza kuri ibyo bikorwa. Mabwire kandi ko umuraperi w'umunyamerika Kanye West yangiwe kwinjira muri Australia kubera indirimbo ye ishimagiza n'umutegetsi w'abanazi mu Budage bwa kera witwa Adolf Hitler. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Australia Tony Burke yishuye ko minisiteri ayobora yaburijemo uruhushya rwemewe rwo kwinjira mu gihugu cyangwa se visa rwa West nyuma y'uko asohoye indirimbo yitwa Heil Hitler mu ntangiriro za Gicurasi y'umwaka. Iyi ndirimbo ya West yamaganwe na benshi ndetse yaciye kuri nyinshi mu mbuga zicururizwaho indirimbo. Uyu muraperi uzwiho guteza impaka cyane unazi ku izina rya ye avuga ko ari umunazi ndetse azwiho kuvuga amagambo y'urwango ku Bayahudi. Yashakanye n'umunya-Australia Bianca Sensor ukora akazi ko guhanga ibijyanye n'imyambarire cyangwa se imideri. Minisitiri Burke yishuye kukurizamo visa ya West mu kiganiro yari igitangazamakuru ABC cyo muri Australia, ubwo avuga kukurizamo visa y'undi muntu kubera amagambo y'urwango ku Bayisilamu. Mu gusoza mabwire ko umushinjacyaha muri Guinea Equatoriale yasabiye Balthazar Bangi Ngonga gufunga imyaka 18 kubera ibyaha byo kunyereza umutungo no gukoresha ububasha bwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Urubanza Balthazar rurimo rurimo abayobozi benshi bari basanzwe bakora urwego rushinzwe ubwishingizi no guha ubwishingizi ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi. Balthazar yamamaye kubera ibirego yigeze kurega umwaka ushize byavuga ko yafatanywe amashusho mu bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye amugaragaza asambana n'abagore 400, ariko ntibyavuzweho rumwe kuko hari n'ababihuje no gushaka kumuharabika ngo atazashobora guhatanira umwanya mukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha bwasabiye Balthazar igifungo cy'imyaka 8 kubera kunyereza umutungo, imyaka 4 n'amezi 5 kubera ingezandonke no kwigwizaho imitungo, n'imyaka 6 n'umunsi umwe kubera gukoresha ububasha bwa n'amategeko mu nyungu ze bwite. Yanasibiye gucibwa miliyoni 910 z'amasefa kandi ntazigere ahabwa umwanya w'ubuyobozi mu gihe kingana n'imyaka yasabiwe gufunga.